Wa anti ya anesti lima tamsi zahabatu ilal mustasfa li ziyarati sadiqi marid. Wa kaifa binisbati laka ya Alifia hal anti marid? La ya ustazah. Zahabtu ilal maqami li tawdi'il qali. Ya abna'i tulab akratum darsal amsi. Na'am baina ladayya. Amma ana faqad fahimtu kullahu illa salasa kalimatin. Mahya Al-manhaju muqarrar wa wasailu ta'lim ya asriyah. al-manhaju muqarraru makna al-mawadud dirasiyah wal wasailu at-ta'limiyah hiya adawatul ma'ayyanah ala at-ta'lum aw asriyatul ta'zil hadisa.